kejadian Mbok Samin ini sekarang begini guys. Kalian mau tahu nggak sekarang yang dilakukannya? Bukan aku nggak mau membuka Mbok Samin, tapi keadaannya udah seperti ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, hei. Jeblang. Kurang seru nih kok, kek. Riko ke janjane kumat kok sadar. Ngaso wis bengi. Krungu ora sih turu. Berisik. Astagfirullah, Mbok. Sadar Riko ke. Kabar. Tak dusi engko Riko. Kunci. Main mlebu kurungan. Riko mlebu kurungan po. Heeh. Wong kabeh remuk kabeh, bodol kabeh lemarine. Digeser. Apa Aku iso geser-geser koyo ngene lemari. Ngaso wis bengi.